bamwita Erling Halland, umusore w'imyaka 24, umusore wakiniye amakipe atandukanye, yakiniye ikipe nka Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage, yakiniye ikipe ya Salzburg, akinira ikipe ya Manchester City. Kuri ubu amaze kwikinira nyine imyaka igera kuri 2. Umusore umwe mu bafitiweho cyangwa se matezweho byinshi cyane, bitezwe ko bazasimbura rero Cristiano ndetse na Lionel Messi, bavuga Erling Halland ndetse na Kylian Mbappe. Rero uyu mugabo amaze kuzuza ibitego 100, amaze gutsindira ikipe ya Manchester City, yari mu gihugu nyine cy'Ubwongereza. Umusore umaze gutsinda ibitego bigera ku 100 mu mikino igera ku 105 amaze kubakinira ikipe ya Manchester City. Ni umugabo rero ubwo abaye uwa 4 nyuma yaho Pep Guardiola nyine atoza abakinnyi bakuza ibitego bigera ku 100 nyuma